saa cia bilingi wa mauvo. Ni saa cia bilingi wa mauvo mwendoni wa saa 3:30 cia wiyo masaa mapeleka yumiloni wa sua masaa mailu gomanyithie kila cha kiteka na umuthi mauvo manene ni yulu wa oneni wa President William Ruto. Twina mauvo asu tukwelese chonde kila chaneno ni President kwe umuthi na indi na uo wa sewa mwene ndi twina uo amwema ene ndi va ukamba mayumya mawoni mo yulu wa oneni usu wa President na indi namo atongoi kuma ukamba amwemo nimetha mayumya mawoni ala meserikali ni na ala mengaliko ya ulei ko mauvo asu nokwitha uima kwata vandini wa bilingi wa mauvo umuthi twiwa kana matukuni miongo ili na imwe mwai wa 11 mwaka ni wa 2024 kalivo ni umanyithie indi kwa oyu tuone amwe atwala tumanengete wito. Ala tukumbanisye ni pamwe na President William Ruto kumya mwamulo wiwano wa Adani JKIA na Ketra kwa uvya iwe itheka. Siko sia uwani na kukumbwa kwa enende kumanu wa banene ni President William Ruto. President Ruto kukathia matambia ala serikali yake yosete kuthesya ngalama ya mikalile. Na serikali yake twi kukona mungu utandithia wa nguluwe tina wa nguluwe kufika Kitui. bilingi wa mauvo. Aya ikalande yu nikendo sethia na umanyithia ni tawera sasketho kwa nzomo na keteresia mwende aliola mauvo akwanzia ya meko na ningwenda kwiwa woni waku yulu woneni wa President William Ruto muthenyani wa umuthi kwou ndome utumani usu kwisela ili 395 namba ya utumani mukuviva tende vina ndene wa mitandao yitu yonde mekumu kanilie ningwetha ndisoma mautumani maku twambi President William Ruto ni waumya mwamulo kwimuvia wa ukui vamona ula wa mwaki kuvya ya itheka wiwano wonde kati wa kambuni wa Adan kuma India na muvia wa mwaki wa Ketrako na kiwanza cha ndeke cha JKIA ainene mbungeni nene kabina kala ukuma sia uneni wake kwa Ndhi Ruto ni wawetakana kicha vikiwa itina wa ukosi wa kuyana kuma Ndhi na mivea ingi yulu wa kambuni uyoka itina wa muungami wa Adan Group Gautam Adan kusikati wa na mavitio ma wangangania wa silingi mbe wa bilioni 300 na ile ni serikali ya Ndhi ya Amerika. Benjamin Mwaka ni wao kuambia bilingi wa mauvo na ili vote kuma mbungeni. Itina wa mumu na ngusanisyo sevinda ya sayulu wa wailu wa udhukumu wa kambuni wa Adani dhina wake wa kiwanza cho kuicha JKIA pamwana waki wa laini imbia nene sio necho mwaki wa stima kuislawiwa na Ketrako yu President William Ruto nuongamia deal na imwena kambuni wa Adani na iweta vena itumisi onde kuona nya Adani nilikita kilingi sinecholusa hota undu Ndhi Amerika iweti ya kwe umonde. In furtherance of the principles enshrined in Article 10 of the Constitution on transparency and accountability, and based on new information provided by investigative agencies and partner nations, that the procuring agencies within the Ministry of Transport and the Ministry of Energy and Petroleum immediately cancel the ongoing procurement process for the JKIA expansion public-private partnership transaction, as well as because of the information that has been provided to us by partner nations. I have directed agencies within the Ministry of Transport and the Ministry of Energy and Petroleum to immediately cancel the ongoing procurement process for JKIA expansion public-private partnership transaction, as well as the recently concluded Ketrago transmission in public and immediately commence the process of onboarding alternative partners because these are important projects.
President Ruto ndino neni kwa NMB kwisila mbunge niwalumilelia oye mustali nwambe kukutano lusani na uthukumi huu uithi moko nwa kambuni sina masola mo lusani wana manini. Members, it is also unacceptable for the Houses of Parliament to deny the nation a much needed instrument in the war against corruption by continuing to sabotage the passage of the Conflict of Interest Bill. I implore you, honorable members, to stop dragging your feet on this bill unless, my friends, there is a conflict of interest in the passing of the conflict of interest legislation. Inge President William Ruto nwalumilelia serikali yake ni kuendea kwithukise kiyo cha NMB nthini wa kulungalia sekta sionthe ila meweta sina mauvaluku. Rare are the times when leadership is ahead of the people. We are always striving to steer the machinery of state and government to keep pace with the aspirations of our citizens. We have learned through the hard as well as the more customary ways that listening is a full-time occupation of leadership, and that all questions asked by the people must be answered thoroughly and in full. We have learned never to take anything for granted and make every effort to carry all our people along with us in the pursuit of our transformation. Kilingisi kiecha Adani vamwe na muvovo no nthini wa sekta ya witi kisomo cha yulu kwambata kwa ngalama ya mikalile vamwe na mauvaluku make utongoi nesiendu imwe ila enenthi vamwe na ateti maolei methito mayenda President William Ruto ethukisi na kuthinikia kwanzia ya mituki. To my understanding, the concerns and issues voiced by millions of Kenyans about the state of our nation deserve meaningful engagement, thorough understanding, and thoughtful response. There are discussions about whether leaders understand the pain, hardship, and struggles endured by countless citizens every day as they strive to make ends meet, and whether the government is doing anything about it. Utumani wa President William Ruto kula kwi NMB na ulo asonga vamya kone mbunge kwi umonthi withu thiende ya kunena ni wane ayumbe maseneta ondumwe na NMB kwa evinda ya sa kuma kwi umonthi no kana kuthima mawailu na mauvaluku mone ni wa President yulo wa maundu maito alama ende kumekumbela NMB kwa oyu vilingo wa mauvo kuma vamya kone mbunge ni musienu ilovi je nita wa Benjamin na mwaka ni muvya mwaka na ndi tuikwama ovau mawako ni mambunge ni kana kabinane ka serikali yithitwo yitulwa muti kumana na ciiko cia enenthi kuwa wana kutekwa nyara yu President William Ruto ni womania ciiko isu vanene aiweta ciiko isu ni mwisho munene kwi enenthi thini wa uneni wake kwa nthi. Ruto ni wasya kana ciiko ii no ciukitana wana cio undu vailite kabindani kauni wa kanya alamethitwe mailikilela maandamano mamuwo na kuete wanangiko onanginya ikusia enenthi matena mavitio otunduli na musangi ukuelesyanika na Ruto ingi ni waumania ciiko cia akakuwa wa ayathana kwikithia kiu ni chathela. Onena musumbi William Ruto muwetie kana mwenenzi wa Kenya kuenana na katiba kanze iye tawena uthasi wa kutoa isamia tanio ya muwo tanzemo ya kukilia kiyo na wasi wake kui serikali oweta kana kila kiteti kilikanimia ni kutoa isamia tanio ite ya muwo yusutu ni usangili ungino vungulu wa muwo of fearless expression and vigorous public participation. This is who we are, and there is nothing anyone can do about it. We understand, therefore, that protests are always legitimate and permitted by the Constitution. Protests are conducted by citizens who are peaceful and unarmed. Assemblies, demonstrations, and picketing to advance constitutionalism, increase accountability, and defend the rule of law are constitutional imperatives. Conversely, mobilization in pursuit of criminal agenda, chaos and anarchy
are explicitly forbidden because we all have a duty to defend our republic, our constitution, and the rights of all people. Ruto nuwetie serikali ya ile kwitha ngunu no kenda kwikithe muwo na useseyo wetakana nzangilila silikasema atianioni sina mesile moto ise wanange kota sithi ya wasi utamba ikia muwo wanzi. As public order, peace, and security. In this digital era, characterized by transformative innovations, including artificial intelligence, it has never been easier to inform, educate, and entertain the people. At the same time, it has never been easier to misinform, mislead, disinform, incite, and alarm the public. Criminals and subversive elements who infiltrate and hijack peaceful protests are a threat both to legitimate protesters and to the public. Incidences of violent criminality in the name of protests threaten the safety of innocent people, public assets, private property, and the social order. Yingine wetie kana maofisa mausesei maina utheiwa kuwa ine nzinzini wa miatianio ya muwo kueta maofisa hata maina kianda kia kuikithe kana ni mavathu kanya nzangili na ine nzinzini wa miatianio. It is only by following the law that we are able to achieve our aims and apportion accountability properly. It should not be possible for robbers and looters to escape accountability by claiming that they were taking part in a protest. Likewise, it should not be possible for security officers to wound, maim, or even kill citizens and claim that they were engaging violent criminals. We all have a duty to make the necessary distinction and to do so clearly to protect democratic expression and guarantee public safety and security. Uneni wake weuka itina wa mwika miitano mivitu kutoa isamiatianio yoleana na utongoi wake. Voleo weta serikali iinde kuitikila enenzi kuwa wanakuta kwa nyera o kulia enenzi kukuna ripoti whether vena endo mwoma vikiite kute kwa nyera. I condemn any excessive or extrajudicial action which puts the life and liberty of any person at risk, including disappearances and threats to life. I urge all Kenyans with information about such cases to forward the information to the Directorate of Criminal Investigation and to IPOA, where they suspect members of the police service to be implicated. Kuripoti ya Blingu wa Maovo Nilina Musangi. Ni muvyali na natoma kwa Alina tuthi kwa Angelina. President William Ruto ni watumia uneni wake kwa ndi kuelesea matambia ala serikali yake ikunite na muno maunduni make somo uiti wakiwa nyumba cia ndevi nini kumandea amwika mawea nde sianza mawea mitandaoni na matunda alama umanitwe na kinandu cha Hustler Fund. President Ruto ni waweta serikali yake ni ovetekavyo ukuli kwikithekana wala ni umwe wa uiti wa SHA ni wathukuma va aiweta uoni wo wala ni ula utethia enende onthe vala wathana kana chuma chugite mathi ala sivitali itaite kwisila wala ni wa SHA ni makuivo. Angelina Mose no kulivoti. Ndini wa uneni wake umonthi kukonenthi ya Kenya, President William Ruto ni wa matangasi ya NND maundu ala serikali ya neti wivo muvango wa uiti kwa kila mwenenthi awetekana kinandu imbya kia uiti kia SHA kila kinosie mwanya wa kila kikuu cha NHIF kivanite kumukonia kila mwenenthi mevo ala maukwati munini ovama na kuikithia mauthukumi onthe ma uiti ni matwesyo kwisilanzia cia mitandaoni nikana kukitana na ulusani na kuikithia kana uthukumi mwelu kwi NND ni wakwati kana vala wa makuli NND maende na kuiandikithia na kinandu ki. Honorable members, for the first time in our nation's history, free primary health care is increasingly becoming available at dispensaries, health centers, and hospitals. Ambulance and emergency services are also slowly but surely being made available at no fee. Under Taifa Care, we have introduced a comprehensive benefits package that brings specialized care such as
cardiothoracic surgery within reach for many Kenyans without the burden of financial strain. Maunduni ma kisomo President William Ruto niwetekana ni maileto vanene vala ukwetekana mwaka wa 2020 na ile muvia uni we kuombeliwe na ilingi isimbingi wivo wa kung'ang'ania kwa ile kisomo cha CBC na unyivi wa alimu ngili ya na yimwa na 10 ende kuvikia oyu serikali niende na kwa ile muvia vala alimu ngili miongo 5 na nadhanza tu mavikie kuandikwa mwaka anetwathia wetekana ni mavanete kuandika angi ngili miongo ile nikana kuhususia yanya yu ovamu na kuikithia kana amanyiwa ni makila nile na kulika skulu sia junior vatena thina nikana kwikithia kana thina wa unyivu ama wikalo kana nyumbani wa ukitano na uo undu vailete President Ruto ni wawetekana muvango wa wakiwa nyumba cia matuku na cia thoa munini uvanete kwikithia kana ene thini makwata mawikalo mailu kwa kutume ilovia nini. Dear Kenyans, we have a date with an urban future, and the only choice we have is what this urban future will look like. Will it be characterized by decent, dignified, safe, and livable neighborhoods and communities? Or will it be haphazard, unsanitary, unsafe slum dwellings? This is the fundamental question that our affordable housing plan seeks to answer. Maunduni ma kukitana kukosekana kwa uya President William Ruto ni wawetakana ni makwatiane tena thiki vathukanio ciantha kwikithia kana akenya ni makwata ivuso yi mwanya ya kuonania utwika wa maundu ma kiuvundi ovuma na kusomethia ui na maundu ma uiti vala kuma mwaka muvitu mwaini wa mwanza ene thingili ya na yimwe maana 373 na mwanza mavikiete kukwata mauya nthi cianza. As part of the government's endeavor to build a nation grounded in intergenerational equity, opportunities and empowerment for all Kenyans, we have made significant strides in implementing another key pillar of our manifesto, labor migration. This initiative seeks to harness Kenya's abundant human capital by creating meaningful job opportunities abroad, empowering our citizens and positioning Kenyan talent on the global stage. Since July 2023, we have successfully facilitated employment of 105,367 Kenyans across multiple countries in a wide range of jobs. Maundu nimeokonia kwa ile uthukumi kwisilanzia cia mitandao ni serikali ni kuendea kuikithikana internet ni avika kila kona ya nthi ya Kenya ovoma na kusevwa kwa ICT hubs ona uyovo serikali ni kwatianite na vengi kivathukanyo kuikithia atanthia anini ni makwata mikovo ya kuyukilia kiukwati ovoma na mukovo ula wa serikali wa Hustler Fund na ula wawetekana ni utethetie ene nthi milioni 24 katano dhanza tu kwa kutumia shilingi bilioni 130. On financial inclusion, we have made remarkable progress through the Hustler Fund. To date, this innovative initiative has disbursed Kenya shillings 60 billion, benefiting 24.6 million Kenyans and mobilized over 3.3 billion in savings. Gilivote vilingi wa mauvoni tawa Angelina Mose. To mauvoni asunikana kavinda ka utalo munene wa NND maende kukaya muno kumana na wambatu wa ngalama ya mikalile. President William Ruto ni wetekelana na ukayo usu ende aweta serikali yake ni tatite undu batonyeka kuikithia ngalama ya mikalile ni athea aine ne ambunge ni kavinda kala ukumasia uneni wake kwa nthi. Ruto ni wakathia itambia ya serikali yake kuthesia thoa wa mbolea ni kenda kuseithia leu mwingi na kukitana na nza. Mwandiki wa Mauvo Benimark Musau na ilipoti kwa Withian. While we may not be where we would like to be, we are certainly not where we were 2.25 years ago. Thini wa uneni wake kwinthi President William Ruto yu ya siaka na unetha nthi ya Kenya ndivala ya ile kwitha yi ndivala ya miaka 2 tumivituku aiwera ta wosele ile utongo yivindane yomo ngalama ya mikalele ye yulu kwa mwene nthi. It is undeniable that for many Kenyans times are hard and the struggle to meet their daily basic needs remains daunting. It is also true that these conditions have persisted for a number of years now, leading to much frustration and anxiety. Although we have gone a long way to mitigate some of these difficulties,
much remains to be done, though we have laid a firm foundation for decisive intervention. I believe that it is critical for us to bear in mind that this administration was inaugurated at an extremely difficult time, characterized by domestic challenges, compounded by regional and global security, geopolitical, financial, as well as climate dynamics. As a result, in 2022, the country's total debt burden was not only immense, but it was also stacked up in the most burdensome manner. Ona uwe ovo President Ruto weta lato wa silingi ya Kenya tawende na kwa ila uisiani na dola ya Amerika. Kuma silingi ya naima ya miongo dhandatu na ile kwe mwaini wake le mwaka wa ngilili ya miongo ili na ina nginya silingi ya naima miongo ili na kenda kwe umundi. Madho wa masindo ila itumika kila muthenyani matheyete kuma kilungu chake nda katono dhandatu yolua yana kwe mwaini wake nda mwaka ni wangilili ya miongo ili na ile nginya kilungu cha ile katono mwanza yolua yana kwe mwaini we kumi ila neyo ya ndevyo dhini wa miaka 17. Today, I'm proud to report that the macroeconomic indicators point to a positive turnaround and an upward trajectory. Allow me to highlight a few milestones that underscore this progress. The shilling has stabilized significantly, appreciating from Kenya shillings 162 to the dollar in February 2024 to Kenya shillings 129 today. A remarkable gain of 20%. This recovery has restored confidence in our financial markets and significantly reduced the cost of servicing external debt, creating fiscal space for our development imperatives. Inflation has declined dramatically from 9.6% in September 2022 to 2.7% in October this year, the lowest rate in 17 years. Ruto weta undoyo umanita na kukwata mbaua emindini wa usiaidi wa liu kuisilambolea dhawa monini vandu va kuola utomei. Our efforts to secure food security and stability are already bearing fruit. Since February, we have distributed subsidized fertilizer to 6.45 million registered farmers in 45 counties, enabling them to increase their yields. And this year, we have procured and through e-vouchers distributed 7 million bags of both planting and top dressing fertilizer to boost food production across the country. This intervention will see a projected increase in maize production, for example, to a record 74 million 90 kilogram bags. Today, Kenya boasts substantial national stocks. 47 million bags of 90 kilogram bags of maize are in our stores. 8.8 million bags of beans, 10.4 million bags of wheat, and 2.1 million bags of rice. Slowly, but surely, we are building a food-secure Kenya, where families need not to worry or worry less about their next meal. Vilingi wa Mavomo Tongoi TV, nyeneta wa Ben Mosau. Naende twiminia mauvome okonia uneni wa President William Ruto kwa monthene kana ayumbe ne mona ni amwaniko munene ndene wa uito na vaita wa uneni wa President William Ruto umonde alama angaloko ya ulei mailulumeli ya mathina mukuli alame okonia enende maina nena negwa ondo meuthine kiwa nguthu ya ayumbe kuma angaloko ya ulei meenda President William Ruto ona ni uthukumi wake kwa meko kwa kwithukizia kiyo cha enende na ayeka kunena kwingi utena utethio kwa mwenende vala alama angaliko ya serikali makathi ya itambia President kuungamia muvango wa adani va Kenya maiweta sekta enende kana sekta ila enende meoralamikia nisi kwa ilane kwitha serikali ni kwithukizia wase wa mwenende kavindani kauna mo amwe ma enende va ukamba ni maumia mawoni kivathukanio yulu oneni osu wa Ruto. Witness ya kana maundu ma uemi agriculture
we are doing very well. Kana tuende ene sata ta economy kana maondo ma oiti. Alame dhite of course maendeleo na ku implement wa kana kurole wa uti na nekindu kisiona tu kuliando kindu kila president wa kulia monopio andone be mambo register matwike members ma social health authority nikana withie mundu akwata nipata wa oiti ndana akwatwa ni mathina mutu wa uma silingi maana ile na 50 mutu umonde uma silingi yana na 20 around thiana no iwa be wandume kwa cia cindu ici ambatite hata mutu kuguma 250 kuthi yana ni kwamba taika nani kelea osa mauta kwa mfano Muzumbi 2 years ago ayosa kibila mauta manauma 360 mako uga kwa liter mauta ni 240 linda fertilizer kwa mfano ndona kwa sindu ila nona siakita na siakita ndwala market south alamanza kwete kindu chambe ni maundu ma wima wa mwi nundu nitwithitwe na NHIF na NHIF ni kana mundu withie ni waitwa inabidi amina kwiba mbesa etele bandu ba matuku 90 kana 300 ni kana withie ni waitwa no yu katika mindo enote kwa sekana ni universal health coverage kana witi wa mundu ula wina mbesa no lote nacio ni kana wina mbesa note na mbesa we mwandikithie kana note mwandikithie wathi wa mina kuvika hospitali wailite kwandikithia ni kana okethia no atetheka ino ekwirwa ndani ile nayi ikwenda ku unengane airport yetu ya Jomo Kenyatta International Airport kini kindu Kenyans makuigwa na imo nundu wacho na party leader waitu Stephen Kalonzo Musyoka no naumanie na kuleana nacho na nasia ni mubya nundu ni chauma na chauma nayo twithio na mitaratara ya kumanya na kindu kikwi kwa ile public participation ku withdraw andani contact kama na mnengetwe maina withdraw nundu ni mekwenda nira mewie andu amakwatwa ku ya America na matwika corrupt na ni nthoni meka kiucha withdraw kukwenda kwasia kana serikali yitu balebi kienu yendo ngai serikali undu tukona uni serikali mule na wandiko ni wandiki wa kutani mene tekeli na twasekela andani kutumwa tinzi ni kwithia iyi kwa na kimbithi kingi muno mwene nthinda usishwa tukamana ni chao kikika maofisa ma serikali menyeka mebithite kwibitha ku kukanzwa contracts ya andani ile si Kenya iyi tambie seo muno na ili tabia kuona nyakanani wa inakuthikisha wasia wandu lakini tuwe kwa maana akanzu obane kwetha nimone na itu na twaende na mbe masio kama enda kweta kwa ndhiasi etina amwe maitu tu izi oka mina kunena azi ndo ya no mwemie atunenge resignation letter tumanthe mundu ngi twende na mbe ubo wa health care umundu unegwa yetwa taifa care nyesi twa yundi ajeigwa ne kindu ju kwanza chanzani se muno nundu nyene natiye atwika shefu no mundu wetha yatwika taifa care. I think it is eroding the trust. Yani mundu tiwasengete teko becha kila chako ni kwa mundu muno ni PR na nengi ni PR ni kinundu tewo bo abduction tewo police ikasisia mbona mithene suisia iti ndikira twetelete president oko ikati oko tunene muno tienda oko nene ngalama yake maisha nundu akwembithwa o yusi ndo nibandite ngarama iwe yabandia ya mekalile yani kila kindu kogwa ndesi okiezi abanda yukila yuwa minaonena na mina kwasia enda amani enda mowa Kenya kweli kwekala kwena mowa natekala tena amani tetabonie musumbe nitwona niwona nthi niwona kana andani na ukola na ti mundu straight forward wa trustee wa sindu cia Kenya kwa hiyo ndu weja ute maundu ma andani o utekulia maundu macha na mama epetote kwa ukila tienda ni anene kindu na kweka ameko ni mode na ndu enena zindu no ithi ande ndio twakishia kana iweka sindu cio aitwe ni utengie mbaya cia kinate yo chona lakini kuna kitu imenifurahisha although si kutoka kwa moyo wake wamecancel deal zote za Adani wa Kenya tunasema we are being vindicated day in day out despite being called treasonous criminals. Whatever we are raising, we are seeing fruits of our labor now. The deals of Adani have been cancelled. Na imebaki moja ya shisha. Adani wako ndani pia hiyo canceliwa. Aya hene ndema mwa kometa shisha. Azeniwe ya tia la yu.
ivetangwe batungwe NHIF usine woni wo na indi asoni ya mauvo twatumia ndateka miongo ili kukwete mauvo asuoneni wa President William Ruto na NND vamona atongo itwautilanganesa ikenda mondo mese hivi ani maila muthembo su utabitikana no kandume otumani waku kwisira ile itatu kenda imwe 5 na ambayo otumani mukuvi batende vi na uyambia na ndito Mutongo TV na mitandao ni itu ya mikumu kanilie nenda kwamba sisi ya mautumani eli ikenda tuti uthi umoni Mutongo TV undu uwa Ruto kwa wawaki wa nyumba niki waleile kwamba kosa woni wa Kenya undu ungi toina document sia nyumba kwou wioneka ni ukola wena wo ni Paul ndonda kuma masinga aindi musesi ongeba atiana no tumani wake ukwasia Mutongo TV mbona Ruto nunetekelete adan ni woni 2027 yake nuka kwou aike kwivithania na useki nitumwene ni James Chalo kuma ngale kozia kaiti aindi matumani mbe yange ngosoma kwa oyuka twambo uthi umone siku kune netwenda maundu maseo nundu yithia walibinda ya kutana onayo inzebe yithia walimba ilu ondu wendete onaituva Mutongo TV na Mutongo FM nitukwenda kukuongelela useo uu nitukunenga discount ya siku kuu ya kutanga sidia naitu nikendo manye nitwitha tukutambuite iyo sehemu thinzi uwa siku kuu tene tukunesi mokwisila noti muonza noti thantatu itano noti oyu lilikana no utangasithia nginya Facebook page ya Mutongo TV na page ya Mutongo FM ovamwe na channel cha Mutongo TV /FM YouTube yukiwanza ni chaananie nuwe wikwete ni offer ya Christmas na mwaka mweu ya kutangasithia biasala kana wia waku va Mutongo TV na Mutongo FM ngwatanio ya mukamba tukuniesi mukwisila noti muonza noti thantatu itano noti vandu uko na ngaita woli lwenue tulia ngai akuandikite kitalani chake no kana kukwata wathi uwa kitalani wake Veronica Siombua Willy Simone yaku vinyea *811 *445# kana ukune simu nambani ino 0702 657 199 na wivinyea imwe katatu na nukwata wathi uu eka kuia kitalani cha ngai uwe muandike ngai akwathime. Kalibu niende na kuumanyithia na utumani umaba YouTube wa Benson Mulunje ya Ruto ni wobendoka kubendoka kwa undi sema ni shata tusonga na mbere ngwata niyo ya tabania kuma matu yata kauntini ya Masako ungwa mwavule wa Matu Pastors Fellowship ni amenda atongo isilekali ne kwithukia sia wasia wa kanisa na mayeti kila kulungwa ni kanisa atavania ya ungua mwavuli wa Matu Pastors Fellowship mainena itina wamboya siya kuathimithia ofisi mwa wa MCA Matu ni mamenda atongo iselikali ni kwithukia sia wase wa kanisa na mayitikila kulungwa ni kanisa yila mena mavetio ithie twivo ni kana tulunga serikali witu na ibindela twalunga serikali atongo imaitu ni mailete ni umana kana kwi serikali zetune na serikali ya mbi na serikali zetune ni nivete ministers na ministers ya serikali zetune na tabanya na asu nimo metha makwata ubuani wondu ngayo no kwenda wondu wandi ne bindela twanena tuyasya undu timoseo no timoseo ni twaile kwithukiwa no yithi atuyuboa tuyone gata tatu chandi nundu ithi tutongwesya andu ayingi otondu atongo imaserikali matongo eti atavania yani maumania siko sia kutekwa nyara
na kuwawa kwa ene nthi kula kwithitwa kwikonanwa na serikali na vala mathingilile ni wia wa serikali kwikithia ni atongwese ene nthi kwa nzia ila yailite na kwikithia ene nthi ni eanie na ni asuviku unga ini wenda twithe na chauya na andu withie mayuthi kwa wibindela ikanisa thiukilia wasya nithikukilia nundu mavindangi nimekuona andu maithina na mavinda tondu twiguile yuyu nikwithiwe na iku itekueleka na abduction ya andu no kithia nituusaniwa nundu ithio onthe kila mundu ena right ya kwithiwa thayu na kwithiwa nthini wa nthi yake. MCA wa wodi ya Matuvu Jundas Mbilindawa ayongela ni waweta kana vena vata watongo ikutie sietwa esio na maivoya wa ila maivilani na ni mailite kunenga kanisa ndaya tedu kumeteju meti nekenda after taumabo alama koka wese hivi abeke ndo chawe comparison umuthi data bwo wala data bwo bade wa mundu ati legacy na tewa legacy ti lokatwa legacy ni oyuwa dayu ana umabozi ni twida wa batanga kana wa nibote wa kwadia chau. I want to thank God nundu onainga umakibela no monde as Matuvu ward we have an office ite ya uleti mali ya serikali na mali ya mwananchi na nikuli walange namo o majaribu kila mundu atie legacy. Vilingi wa Mauvo Mtongo TV kumava kauntini ya Masako nyenita wa Ben Mosau. Naende museze rwetu weke onondu wa witoka nosuo wa metambo baini wa wasiana ine ndatu sioke livoti yesu ya umakiseveni ya bene musao ni kanangu atani ya tabania kuma Matuvu ya akaunti ni ya Masako ungu wa mwavuli wa Matuvu Pastors Fellowship ni amenda atongo serikali ni kwithukia sia wasia wa kanisa na mayitikila kulungwa ni ikanisa kula kwina mavetio ni kwitha ni uya wa ikanisa kwika ou aindi bene musao ni watu elesia na bala wa wetakana atabania aingi ni maumania siko sia kutekwa nyara na uwani ula wethitwe wikonanwa na serikali maithingilirani uya wa serikali kwikithia ni atongwe sia enenthi kwanzia ila yailite na kwikithia enenthi ni eanie na asuviku aindi nenda tusonge na mbe na mauvo angi kivathukanyo vala atandithia manguluwe Kitui melasimika kuungamia utandithia usu kwa ivinda itezekanie kumana na kaunti ya Kitui kuthokewa ni uwa nguluwe wa Africa Swine Fever ula ulikile Kitui kuma serikali ya kaunti kuisilamu vya wa uimi na indo ukuna muungo uthenzi na biasala wa nguluwe kwa ivinda itezekanie uwa na ula uwetwa kwithiwa wi mwisio usukumie serikali ya Kitui kwa saitambe yu ni kana kutangia uima wa mwi wa mwenende vala utalo munene wa nguluwe Kitui ikwete kumana na uwa usu Onesmus Chalo nukwelese. Serikali ya kaunti ya Kitui kuisilamu vya wane mana weithi wa Indonesia kuna muungo thinzi na watandithi wa nyama cia nguluwe kumana kumbuka kuwa nguluwe ula wende na kuwa nguluwe sub-county ya Kitui cha kati na Kitui cha utheloni wa Sua. Woni kwena na Minister Muvyani wane mana ungithi wa miunda serikali ya kaunti ya Kitui Dr. Stephen Mbaya Kimwele. Onete nguwe yazitwa nguluwe sikwite va Kitui Central na Kitui West na nguwei sithila sina fever ile ya above 42 degrees Celsius na nyama ya nguwe ile i white ithila i red indune muno na nguwe wona cia kworo no within matuku atatu ana nisiukwa na nundu county government na wia witu no kusovea andu ma Kitui ni tuishuye what we call quarantine na quarantine ino tuenda ithile nguluwino sina vyuka sikasambaza mugu
enda nandikima movo Minister Kimwele Iweta kana etambia yumanwe ni kumbinge cia ngulu isione cia Kalundu Matinyani na katulani Iweta kana nduka cio those wanyama cia nguluwe ni vingi wena ndambuka cia nguluwe kulikana kumaluka Kitui nengo na mongo twaicie uvo wa nguluwe nitongamia Kitui bikaila tuyemutevya kana tui safe kou kuta nguluwe katika masoko metu nituvingie kuthinza nguluwe na kwa nyama za nguluwe nituvingie nundu tukwenda andu ma Kitui metho exposed to diseases kwete nguluwe Kitui na kumalianza wa Kitui nituvingie unless then authorization ya veterinary doctor. Ingi Minister Kimwele Iweta serikali ya kaunti ya Kitui yosi etambia ino kana kwikiria enende kaunti ya Kitui ni asuvia nesa na ingi uwu wa nguluwe tunanyaika isione ingi kou nitukulia numa Kitui methemesi when outbreak ya fever isu ikuwa nguluwe na nitukwatanite na National Government Administration ile tongoze ni County Commissioner and the Security Committee in Police County Commander may enforce this directive kwa muono wa nguluwe bika ila tukuka veterinary doctors medhile makikishe tuisave nitukwalau adumende Dilivota Blingo Movo Mutongo TV Neta Onesmus Chalo. Itina wa mukomo wa masaka uta wa ene matatu musini wa masako muthenyani wa iyo vala athukumi sektani ya ukui ungu wa ngwatanio ya mamoa ikuweta ata ikuseiye wasi wa milioni bewa miongo itatu. Yu Minista Muvyani wa ukui kauntini ya Masaku Rita Ndunge ni waelesya kana ni mavikie wiwano na nimekuendea na utwaisya unena nina wa kumanda usungio wa kutua ingi ni wa vya ya itheka ndeto sya kana ethitwe aithukuma undu vatailite vaa yenda enende matumenzia ila sya ilite sya unena niya vandu va kwithukisya siasa ila ukuweta ta itena musingi. Daniel Mwangala nukulivoti. Itina wa mukomo ula unatoiwe muthani wa yova kiwanzani cha bas Masaku. Yu Minista Muvyani wa ukui na malelu Rita Ndunge elesekana ni maviki wiwano na kuwete ngwatinio kati wa mo na andu maukui ungwa ngwatinio ya mamoa na nimekuendea na utwaye sikalo sio manda usungio wa kutoa. Ini issue isu ya marut ni tatuiwe nesa andu marut nimetekilile kunengwa stages obisi uyu wa transport no coming up na solutions andu asuma marut makui stages palama ilito kuia na lama na kuia kiwanzani mayuma na indi ona mwandu matatu kulama na ina mathina ukesa hivi ape andu mome uthukuma bwi wanzani na maye authorized ni count nitwitikela nile kana county government ya Masaku na enforcement makutosha ama ukona activities isu sionthe pa kiwanzani na mometekela ma withdraw andu mo alama neki etubuti kila kingi nitwitikela nile kana andu matatu mathukume wiola wo wa SACCOS na mayekea obisi wa transport uthukume wiola wo wa maundu ma operations muno nikulia enendi Masaku membwe memetho masisie maikongele siasa ndini wa wia nundu county government ni ya Masaku ni kukuna kila chailite ni uneni ulawa kwa otemboni mwene kivila wangwati ya mamua Onesmus Chalo ulawa elesikana juu ni mamini kwithiwa na wiwano na maundu maukui ni maikuende ya tatene ohingi onda kulia wiwano su uende na utaiwa kwa nzela ya elite iyo tui na mugomo ila tulalamekea maundu maingi ila amwene tulalameka undu wa waziri wa transport Rita Ndunge kwitha rutekweleana nake ingi nitulalameka undu wa ngali ila tusieta taxis kana maruti kwenda iwenge sana na matatu ruti nesio ni asia iyo governor no tuitie ilita ndo matatu aito mutonge ya mobea no tuitie twekala nthi twenda na unenania owa masaa maingi na nenda kwasia nitweleanilwe maundu mana na maundu ala matialile governor no service task force
ila twende ne wayo ta officials mama moa na ando mama ruti na ando nambaka matuktu kingi ne mwesene ko wetekana kana ko to memene ne monewa mamwande twekane katel inde iyo ona governor mwene no ithi watona ko wetekana mamwati katel mamwano metamboete no ithi ronda thukuma nayo na siaka na serikali wake wa masakono kuende ya kuthukuma memwamba na mamwa maundune maingi onuwe vo ene ndi maende na kukile maoni mekivuthukanio lwa mukomosu maikulia ivindani ukite usungio kamanda wa kwite nikenda maikakusie wasyo yeyo na in future ti ukulia pandu ba serikali iketela ivinda yone linokezolika na ndu ala mamathelezi kwela kivilani makezovila makekia usungio wa kutwa nikenda tuketha kila saa twekalanga kwa mina mwaka umwe kuyete thina ingi. Daniel Mwonkela, Mutungu TV, kumakiwanzani cha Basa, kauntini ya Masako. Ni muvia muno ni saa 4 na ndatike 15 na bado batovika muthia wa vilingi wa mauvo nyesoma utumani umwe Erastus Mosioni enda Ruto aelesia Kenya nesa kuhusu housing levy. Akaunti ya house levy ni yiva na kethati ungi okenda kuatia mbesa cia kuatia va mbesa isienda akaunti ya mundu wiki tumi ni Chris Mokimbatha kuma Kasambani ni Mombasa ula pilot wa ngale cia ukwaju mukamba typical aya ni mubya muno aindi mubya nondo sese bilingo wa mavoto ifika vau trivia ni mutenyani wa wadanda tunde ni wa bilingi wa mauvo mwendone wa saa monza na ende wa chumwa mwendone wa saa 3:30 cia wiyo pala wa chumwa uyu tukwethiwa na minister muveani wa maundu ma leba ulaona governor wa county ya Masako kwa ilungu ya miaka 10 Dr. Alfred Mutua kwa twilana Mutua twenenea maundu meokonia uteti na maendeleo monova ukamba na serikali ni ya President William Ruto nito Erastus Kithukwa Nzomo na ke Teresia Mwende aliula mauvo kwanzia ya meko kwa oyu tiwanesa kiwiwa cha kwaila.